ia tu fo I matasi ia ma so tai mai o toma va to la to ia fa matalanga o le vaenga ma le vaenga e ma fa longo fo le audio visite mi ia mo le o le video ia pe o tu langa na nei fa sala tarsia ia va ve mo se tali o le sa va le o tato petition o tel tonua a le leva va semana ia e fa se fo sanga ele o le palota ia na palota lo le onisi o tato Awai pe o sona finangalo na le nau ia o le toi valu masina falfainga palota ia le nau ina ia to le ia le mauna ele mata opule ai le falfainga palota no fa longo mai lan sa no nga ia si va nga na failan tala ele tali tonu ia e fa fena fa si office Sāmoa e tasi le tu la tala le office e fe nga mata opuni no fa pele ava pele na fa fongo la me o no fa sa taulona e lu fa le palemia la ele mele tu pu Sāmoa fa ilo si swing ya tato ele mele tu pu nei o la e ona tanga te apply le visa ai also le mo agent ele o le officer ia fa o le taunga ta ia ma le mautinoa o le si mea a umana fa ilo tal sanga a sa wale tali le ai to nga mo lau tupe ni te tal fe ngai na ta wala le fa e mai sai na wa matalona fa o nga ia lungo le so ta inga fa teknolosi le e fa yanga ia lau tal sanga ia wa matua I fainga ta ia wa le o tangata o man fa na fa o nga ia le to inga fainga le fa o nga le teknolosi le mai faile ngana fa peritania o istanga te mala malamba le to inga ngana e tala noi fa tala noi mita upuni a le leila o le fa o le ngana na ia atili le amna io o lo o le mena o te o foi pe fa fa na fa ia to inga ngaluenga ai le tauna fi na o lo ye fo mo ta tangata Pacifica I tono o nanga le o la to fo tauna so ani o na ilmata upu ma fi na o le o fitawi le mele le ba ya la to mo Pacifica ya pe ta no so e le ta to Treaty of Friendship o te le lo la po le ale fa le fa winganga New Zealand o le Treaty of Friendship e te tawa na SCA se fainga o Sāmoa ele vano no fo e lo si motu ia na fa ia le treaty te ora por mele mo le treaty o boitang Talusia ia pe ana sa ngam sanga talusia ia va vena mo se ona o le Sāmoa le potina istanga te fiu vili I Sāmoa e fiu vili le officer ia ele me fai out for e loka o le mela na fai is ia e usu fo le tai au a fa tal el taimi pe e la mal taimi usu to tanga ta fai ngalwen ia ona o tu le tala noi le tangata le police security leva ia le fai to au ia na fa wile le tangata le skula ki se tu lo vo le mata bon anga il tangata le o fai ngalwen le o usu wat o yo se ngali ile na o mai e lamta o pe ia fai to ia ina ia ma tadia ia ina alfisi ai le o fai to tono le ofisa pe o le fai ngatana la o ia le to langa ia fai ngao o le fote fie ma po le tono le vano no fo le malo Sāmoa I fainga malo tona malo New Zealand pe o le mea na nau ina ia fa de le to langa le po le mea va pe to ia fa pe na te o va vena o to mutanga te Sāmoa o ale ni se no fo me fainga le ngai Sāmoa e vai o te lo a visa free lo ia lo inga ngal sau muso ngal venga mo ngal venga ia le to fo Sāmoa I don't know, let's do langa na o no, ia pe ai tato. Ia. A ver fa to ngaile ngalua ava vasamana ia le la ia male va ve na mostal. Te velo per la mia to pupa militari le ai. Me to sa voli fo tato. Le sa voli lo file mo sa voli lo fa. Ia ele fa mo ele eva e tu ia pe se o le tatalanga o se app ia po se app foi le launch le so mania dos fulle mo poi ele o le app o le foi o le tato far penga material tanonga mo tato mta pune I le tato ngani Sāmoa app na fa senga mai e o tato ele vaenga le o mo meu o fa lu penga ia le lo va ia tu le o mai anga luenga o Julia Store, o le alo Tafa Max Store, o le is a programmer. O le o wa ia tu sa o te le mo mai tu si vala au e te tala ile
le fo le apile mo le falupenga o te lo se mea o ngā tele I tangata uma o te lo la tofu ale le mataima ma le apilongo lana o le alo le ia titilo po sa ia atono vaenga nai te umwhai so sani fo ia la to uma le fo ia whai upo la to pe au mo si I me va pena a le la whamu mo le sulima se I yestemi ai le o le sulima ona fatala no atu le o Julius ile tato por kalame nei ia pe o le alo I fo yo tafa max to ia maana yo tafa mo leva fo yo na ele komiti fatono le tato si fongo lamu ale la te va e tu penga lue fata si le stanga tale I tu o fanga luenga e ma fatili e sera yo so e sera ya stasi fo le nei le la mua sa fa ya onga fo sa pule a onga mai tele fo yo na taula mo I te ingo vaenga nem ta up Sāmoa e ma ne pe mo sa bano e ma tal no e mai fatal no tato litio ali o la suli mo februari a tongu le la o se fa me le se o la le toi pole ngal benga le o le o fa la o ngal benga le la kolosi se la mo la ulisio me te ona nga I le apil si fo mo la mo pe na umalon tato apile o le ngan Sāmoa na matale na e tal no va nga ye mana il fal penga wa ya lo si matai ya le o ale o tali mai I le va nga le va velano mana va ngal benga le fa ni ia o le solus fuli mo februari na tala I nei poru ia o poru a fo I sole le lo atoi le vaenga mana ia el po kalame le a tupulanga talavo pe na esa no ai amsanga le le wa fa tau tai ke sila suisal mi mane na la fa no le head girl o le Wellington Girls College ia atonu langa le mo ta o le su le ngo se ia le o amata pe o to inga o le ngalwenga le fai ke sile fa so ta ia alum fa na fo ia onga e me sia tato alfa na Sāmoa in fatta no tu lungo tato por kalame o le sile vaenga o le von tam fa il tato le tio fa penale tele le tio I New Zealand ina ia maua le ia nganga o le tupulanga talavo I lato ngalwenga fa salau ia if you are tam fa ia pi va mawala nga esiale tele fa ngai Facebook ma me fa pena e tonu le ia e por kalame fa pena am fe na mo mai ni sol o le tupulang televolia ia me fa longo fu tato I no ngal vengo fe ngai malato wa fa pe he ke o lo inga o ia I te matia onga ma foi te ia ngal vengo fa prefect e mai tato fa longo fo I lu tau fe ngai malato ia po avo ni so so ni mo tam fo if so so ni la to wa ye ya lo to ngal venga I tu lang onga malo tai ia tanga im ta pun ne wa ya so va tu ato no le go fi Wellington e wale be over ato fola ele to pule no e fa IT o la fa pu be fa IT ato ia ona o te lo pe la ve o mai mo to I o mato fa pa o le tam foi fa pa o Rachel au foi pisi ni si ai te va to ya lo mo Rachel au o tangata lau tele pe o le vaenga na le si to manele mai le o le pule no mato fa tala no si to fa mam lamba le mata o pule awai e un to tele tanga tele to pa lo te le si temi pe alu lunga la to pa lo o le tu langa le e mo si le fie le malo le tino o official malo ma ngal vengal malo ele tongi la to ritz e te tau o te loa mea foi na lai pe fai ma pispisa mai le pule no au kilani o te tau o na charge le malo I la to ritz I fale me ia ngal venga fai ia pe la ele mai muna to le malo le ma to le tau to mo le tino le ni mea le ngi pe foi ma to ritz la na ve to mta to e kalesia Loinga a Charles Law Rachel Malo e Charles Law Rachel e Kalesia. Ai pe o le termineo lai tango fia ia mai sine ka mai tupela to. Au te tone o ai termina wai. I tinga ina lo tangata ia le I fai la fonga. Ia matalona wa wa ipo I lai fo. I ti fu I mea ne ia matal sangai. Ai pe o tūlanga na o lai wa ia ina ia tamu fai so soani pisinisi. Le tūlanga na o te tonu foi wa finau I la o fai pisinisi.
tangata te lele whaingo pisinisi tonu Wellington. Ia, o lai tama whai e to e revive pe tama whai whaolola ile te tonu Wellington. Ia mo mia la ia wala wha pe wha tango fie. Ia ma wha fie fo ie o lo iei whale pisinisi na no whai pe i. Ia la umau e tau fo ina fie nau ile pule no. Ia wha tango fie ma le tau o loa. Ia. Wa le si vaenga na leina le otanga te wha tau. O le tango tau le o loa. Ai tau na vai umoi vaenga e tango fie le rent. Tango fie ma le tau o loa. I watu lo mta ta wha tau fie laiva e tu e. Ai le anga le wha sau lau le rent. Ai alu longa le tau o loa. Ia nā tili alenti le to enis. Ai pe o laiva va ai e le numero nana mai e pe le va le tolsfulu. Toltala me le fata la na no si ia le. Ia foi le rent pe alu longa. I mo meu Rachel Lumanai. Toltala fis fulu pe toltala lo lima. Le differentiator o la tau mo meo se ngana o le commission ma isi ina ia tatou residents a i tangata nofu. Ia se tatou talia. Alu mita upu tonu alia. Sa matala noa i foi ma anitel pule no o ne wile o porua. E le aso lua o le vai aso nei. O le ana vava aima i ta ua e iei se taimi. Ona maua maila i o le tūlanga anatala noa i ele vaenga le tau o le tiaki. O le ngona o le tiaki wai. O le o suia le Wellington Water. I o le ala na tala noa o le ala a whaatulanga ngā lue whaatasi le pule ngā no o Wellingtone, o Inei, o Lower Hutt, Upper Hutt. Ia na whaatulanga lola i le whaingo pilio menei e ma le toa i ngā rates. Ia na whailoa mai lole e tātou. A monei aia pōrua. O le wawa ia tu le masino iulai peono i tā ua. La watulau pili e se le pili o le vai. E se le pili a o le fale. O mana whanua. E mai la nea wa aifo e lisi se fululua luas futau sanga lumanai. E ua na whai ma le mita vo le fua le vai whaunga. Taipe o na ia isio le latuanga i o ka piti. La o ia le la toa mita o vai. Ia mai si no taipe o kilani mai si vaenga na. O le vo lan tawa vai tato e whatala norm ta upuna. Ia ai whamai whaisinga tau tala te mine. Au te loa a whailola o mita. E matua i fua le lau whaunga. E o te mine. E te le upapo le wala e alwa le vai a sina le vai pe a mamba le. Ai tau o na tau mwhai e sefe le vai i a tonu e whaingo fie e fo. O ele te mine whaile por kalame whapena a porua. Te le i o tangata na o siaki o maula tō vai. Tō e atum tangata whainga luenga na tō fie porua. Siaki o maa paipa vo e vipi i whale o ainga matango e mo e suia washi a se o nei tō e liki le vai. Ia tonu mena e whaifo ne fsosoni tātou a meo e alala i vai po ani vai o mama po tonu le whanta ele. Ia po le whale nā e harua le vai. Ia na whaile se ngā luenga se whaifo nā vai. Ia fo i tulo wai meo whale o io. Meo whale ui. Wai ele taimi te whalangutu pe le sina le meo le tane o le. Ia tasina vaenga. A tono tulanga tonu ana e tauna whaile ngā luenga wai. E whailo le mita al tangata. Na i lola i te leo lau pili. Na su to alu lo le to isu e fata pitoni le al te ni e pe o ke ala wa te mantu ale si mata nonga mani to foi atu faila mani mita o to pai alu la lo wa na la te le na mama o le to na wele to le ele por kala mitata noi le na mele li poti pe amale e o le fa se fu po sene la no wa yo sau de vai la le lo wele to ne wala e mama so loi pai la lo ya le tinga intanga te pe ala mai maula lo le ia. Moni. Malo, sang se faisina malo long pupu ia na toi foi mai le fa awau le vaenga lo na lua. Tai.
Ia, toi whao watu le talala walunga nei vai aso. O lea ua wa watu le aso fo wa msanga o lea e a mateo na wha mamalu loa ia le se lau se 10 kilomita i le itu lai lunga o le transmission kali. Ana ia, lena se ia wha tūra whono ina ima sa o i tangata e whio ai, o lewa na whio ai, tai se lau se 10 li. Pea urunga. O le wana maua sala. E te mo mono o la fa pea o se lau se 10 a lefta o vai tu nei lefta o vai me siri la le mo se sala le termina. Ai lei a tonu wa talfea ngai fo ia le si vai nga le o ala tele New Zealand. E male ia wala lefta o ia male tu langa na. O nala na fa fai a wala fa pe fa mai ia va ve fe ia fe wa itangata. E mane la le tu lunga ma se lau su o le se lau su. Ia o isi fo ia mana o tu mau pel metas. Ia dei me siri le o mana va i mo tu langa o fa la ve no tupu ia e de teleni la male ia le sa o le wala le o tam fai fa alo i lunga wa le va ia tu. Sa fai le a foi le fiutanga ina foi matanga tamba fasidi ia yo la to foi se dingo fina ngalo. Ia ai va su lo ia pasene o mo tal sanga submission le lo o on tasi lo a fe malon su tasi na mana na o si ia la le tu nga tali na to vai tu lo tu nga numero ia si lo o le problema le ne to ia le va fai wa le na fai al misili ia mo to le fe o ia so uma ia ni tanga tia mai malanga mai fe o i te holo pata vai un parparomo le ven ia nala fa ngo fi to taimi ia mai le to sul tu la fono e pe fa pe o le va na fe lo se la usi futu sa ole le ia o more point la le me o ia ile mo te ni wa pe o to ia Wellington ele pe na sa fono le foi le pulino entro little ia male mo foi na fe tanga i male malo tu lango le tau ma vai pe fa fene se so ni le malo le vai ngale o i tonu an sa tau fa ia entro little ai tanga i fale o mai tono laumua o le ia mo official malo o to tele o to le fa nga i le vai ngale tau tele so ni ia sa ole e wai mo ia tanga ta umalele no foi fale la ia o lo na tumbu official ia e fa ta wa tanga ta la fa nga luenga i o tanga ta malo taula na tele fu sa o malo so ni mo tele o la fo ma to le te Wellington ia on sa ia o to vai o to masui ole sa ele fol sanga le malo le vai sonei mo meo a onga ia le fatunga a onga fa pionia onga fa pito na e mo meo o a for your specialist schools fa pito mo na onga fa pito i alo fa na vole mo mo disabled kids po la to le yo la to le o le ato to le to la ngol so fo ma no ina fa na na umba ya ma va nga ya o le no pa va ye to fa tu sa o ngai o kilani ya ma Pharmacy North e anga ye ya lom fa na fa pe ane te ma to ya so ala sa ye Salisbury Girls School lo ina soni ia ye lunga e o fo le Kelson Bosle na ia mo le aula vale no ina pe sa fa fa pena ia lo ia na isia o ngana o tam fa ia o ia tu ina ia lum fa na ia ale me na New Zealand na fa ia o nga ia ana to mana na o isi fa nga malo e sui
ina ia mainstream o maita aonga ai ola o ele mono on whapitoa. Ai tu o ele aonga fo ele le e ista maiti. Ia te ola e ape ia la normal. Ola va isa mana ia le swinga na ia. Ia tonu le o mai ne fu whainga malo le va pele ta o to e whaisisi aonga whapitoa. Ia tonu ia ma fu ang talwhenga i le fu isi ofisa aonga whatano stay mo mona. Whamanino la i o le vai ai pe le o wai fu inisi wai. O le la toi wha isia tu isia nei ta maitia. A le sa o wha tasia ma onga fo ia tato nomu. Ia o le wha naunonga sa iei. Ia watu malato teacher 8. Ia whaia onga fo le so li to ia ta maiti wha pia. Ai ule tu isia nei ta maitia wha inia o. Ma le la fina o le si professor na ilona saulan fina. Ma il fa level melia a fa nela la specialist school a uma nela filme o later meeting e lazy specialist society e tau no la mai to no me ma sandi uma la onga sawa o la no mo la a le no fu no fu va pesa o le to no se la langi le o mai a to no na manevol fina o to nga mauna mai ele mai o la fatasi ta ia pe so fonga masa Mano manei o leo pesa mata watu fo yo leo i le feita ngolo na lo le pili fo ile le o pili o mo meo ta longa feitu pe mo so ta inga fa te konolosi a le vai atu pen fa no fo itala fo o fa salanga o tangata ia pe mo lianga o tangata ia wa maua nele mo tu pe yo mani fo il fam le fa nga solo nei los fo tele o mo mo lia Matalia fo ia ai o tangata nei e le fo ringa mai o le network o charities e ono la ia mo me o fala tonga fa pe le tu pe fo tato ma ekalesia ia ma incorporated society so isi vai nga ia tangata nei tau le tongi ni la fonga ma me fa pe ia ale na to e la no e fa ia la tonga luenga ai fo ringa mai ona to le o ma fa ia la to tal sanga ma fa tu ma isi va no la to charities ai mo ina to pe ia mai i ka e ma te io to pe o le mau le malo e fa se fulu pasene o to pe mo masini e tau na to ia lu community fa mo tu langa ta longa o ani tal sanga mo mien malo e fa e voi tanga la hotel ole mena na fa vai tu pele na to malo ale o mo wai o to fa tu ai sita mai nga ruenga o la fa nga ruenga na watu le tal sanga watu le tu ai so ai nei o si le ndi fa nga ruenga ole mo to ai pepelo male to sulu male tolu tesi male 1 million tu pele na le o mo wai nei na mo wa i tal sanga le mundi ia ma whainga pio pio. Ne lawa whanga solo il whanga sinonga la tau nei. Mai wa ipo wheanga i la tau ai. O isi la 23 people lana i lusu tolu lana a pia eukilani. In the district court eukilani. Ia, ane ropo wheanga i isi. A tonu fo i enisi o tātou lalo nei. Al me sili lewa amata na maua la tau nei. Awai, o tōlanga na iai, o masini poka i tonu i. Tupe mo na tau na lo sir fast food pasene to alu i tau sanga lono winga e fi wa si tau sanga li si tupe mo ya o lo wi sanga tala fa pe o le no fo la to fa ya la to fa ya tam le milo ele tupe ala to ya le o tu na tanga ta vo ye pele tupe manga wela to tupe ale ai lo wi pe mane tu tal pe se le masa ni no fa no mane pa a mo lo le ta me tu vo pe se na Jamil ni aso. Sa. Sanga ile vai ngale o le utelo tele o tala fo ia mai fa fo le tau te fa longo ai ile vai ngale ne tal no ai le mta pule o tala mai atu no i fa fo. Yo o tele mo meo. O tala se a. Ia. O lai fa pea o le sa o ye me te vai ai. Ia alfa la vela o tele le tau fa se le te vai ni a le ma ai le fa la o su enga po i to mo le te fa tau e me le mai fa longo ia va pe o na ki e lo Facebook
po la YouTube ma titilo to alme fa uiste e talo saki oi ene nei fa la protonga e tapela va nga le tau sa ele meta o le New Zealand News Hub in New Zealand a wole to ya e o solo le tangata le fa le News Hub e na fa pe le tangata o mane e fo la tala ye sa mo New Zealand ia e alo a tala o le Radio New Zealand o le TV and said boy I see sources le nei lo ia tu ina fala na ia ta swinga la titi tu e mana ia ta ia na to tele lo tanga te anga ia o mela le o mo nei o la te ia o tele fu tanga te anga ila na page pola na e le sana nga luengo fai na le alua o mai fa pi e mana ia ta e fa la vena mo wa e le si ata na e fa pe ana ia ma le pale mio New Zealand te mi fu na fero i lunga i le wai tangi te ia le termina le na po ele atana ia o to inga wa inga na mo faina su e technology e fa se e tangata to no mele ta una mata tu ina e a inga ta to uma a misa ta to e so mai tala va fa sala e siaki po sa ol fa mo mo le mai le fa ta wai mato e mai o le wala te fai e te alu va i tonu ale de si pe vili numero mai po la lengu mela ka fa lo de tango le viti ye wa na tali mai pe mo mena pe sa leia ai tu va ia va pe na te tele na alu le New Zealand ha le news hub ye siri le tango e se mo lo telefoni wa sa leia ele o moni mena te va ye na o tala so na mai na no foleto ta suia mema va te mai fa vivi ai oi mai tawana tau I loa le senga o moata monia mata ye e whawele AI e mata fo ye whaongai si o le whawele o teknolosi o to e titi atu tu sa o se o ia o lesi a whawele wa ai wa tili alai o whatesi ai ni nefua ai le ai e o tūlanga na ye maria mai tau o le vainga na o le New Zealand News Hub ele o mui mena I o le ngoina I le sa avea ma ko vana faltupe whaaleo leo New Zealand ia Dawn Brash le whai unga le whainga malo e whai seilo I longa I tali atu le taimi fo I lea le alfaltupe le taimi e COVID-19 fol maleiva yo e desa whai whainga minister tupe taunto e whai le se review ele whaonganga whainga whai unga le Reserve Bank I lalo le whainga malo le leipa le temi le COVID ia matupe ia na tala atu ma le swinga fo pasete turu I tupe wala e fia fa mai se tauna mai e wha maumonga ma poani le sona inai e awa o inai tato tonu al tausanga e whaile pa rotel whaingo November wala mana mai le ripoti ia mai le ripoti ai le po September mai la mea whai ia September, October, November lo no winga la e si sa iri po la se me tau tua I le whainga malo le leipo la le hanga le tūlango tātou I tamau ainga la e whase ai le la foi le tai le tuanga I le taimi na mea le whai le tausanga mua po le tausanga lona lua whainga malo lo tūla in mai a le whase se o me le tausanga muli muli toa mai e la ia a le foi sa whai le si sa ilinga mua o la ana pe na le le ia va ia pe ali le Governor Reserve Bank ia pe ve matala le minister pele nei ia e se na su ngo to fa si lo ngo ia va nga I fa pitole fi anga FC ia na mai lo le ti lo ia ai pe la na o mai va nga na pe la le pi e pi ia o to ina le sa e mo fo e sa o le tala fe nga ile temi e mai no ta o le nei te e se tato va io mane po kiki e sa leia e to e wai o le termina foi le si poti momo nga e se ale mena ele COVID o le termi momo le po tu po se me fa pe le la langi ato o ai ala le maro la ole se feia mo nei sangat io tato na mo e Jacinta o le tala te puni matato ala ba ai o mai tonu ma mai fa sa ma tangata na fewa ai tam foi mai tu pe ave fa o lai pisi tangata
wa le fa nga wenga ya na ta le ya to te mina na fifi o mata to a mulmula ne le wa mata ta ofisi ya ana le fa ya na me o te lo to nga tele wa ye sinu le fa ya tu langa na ini usila ya tele o ma yu tata to tele o nga ni nga wenga bele ni tongyo ya tato ya ole sa fa sa wi to tele o to fo wa na le pui ya fo la tu lango o nga wenga ya ole ana mo tongyo tanga o te mi nei la yo le tata no i se tapo kala me o le amata mo fai fa masinonga ni so ngal benga le sa o ai tala fo mo to ya wala mo covid ya o le vainga na te le tau to ia me le malo le fa ma ni sa o la na mai o le so ya na le ya le yo ma fo nga na ni fa ai mo tanga New Zealand ya o le si tanga na lo ia fa ila na ia fa vai company elis company fa mal tau sang yo lo le temi to mo to pe mo si tu ele ye mo business fa pe ya sa ole ya o te lo ia wa mai ni tala wa te ne mo tala fo io la langi venga malo I fafo ya mai se foi venga malo ele na tete o ina matulanga fa pena ile madia fo ilva vai tu e na mtanga masina neina na expire pe o mai le e venga fo ile na fa ile va Amerika malusia e ta punia pe ta pula ile nga usio o met nuclear no polarisi wale o mal termine un to le mele tu pour va wow olo pisialusi fa ta ma io pisialusi Amerika ya lu su fa sistema io le fa lo town tangata ma ya le ta vai polasi a wale fa la o el manato o ya mesia Amerika e ta un sta mai tono sina io fa ta si fenga fo e pa ya pe le la o ta le malo sina le fitau ma to lefto amata o levanto ya ina se to titi ma to le ta to me fa ole me la to la me pe fa ta amai o Korea I ma tu ole mai sinu le fa fo ni la to nuclear arms ale fa sa ai fo ni me tau fa pe ngata nei ya ola fo la ye mal malo si anga Italia to to malo tele ni ya fa la vele no fo lusi ya fo la ya ni Ukraine e wa fo se me tau fa pa to nuna ya ole mau to tele tanga te afia ya male la langi pe o de fa tele ai pe ole tu langa na yele se tato vai la po fe anga yele au se me tau ona fa ma popo le si tonu I e wa atato wa inu e nuclear la vo intia pe ola to na la ve I me nei I sala e lu te lola no fo mo si me nuclear yo falani pe onu na la tata tonu ya fa ngu wala to me tau ele lo moni le ia masala te to sale le power o le vai le tau te pole le mita ia me se fo le el tise no le tau te vatu lava il fala tonga le consumer New Zealand ia lava lo lato mai lato lapta inga ia fautuanga foi ia pe va ai le tu langa o le si tio le tau le el tise le taimi male tai o lai fa vai la to pe ama le 5% to si ti le to le ti se le fa nga ta to wa le pa o le fa ma ai fa po lo le si 2% le ne si ti to sa mo vai lo lo inga la le va sul fitu percent ma le va fe lo su fa le vo ta le normal to fa le si mo che mai le so ni ta to le mauna le mai ta fa I to nga fina ngoi ya la tela fina ngo va pe ile ta fe me na fai o la tele o la fai o la va ya e fai nga malo le pa mo le green I renewable energy fa ngale la fai solar panel ke lo
ama fai ona tofu ia fale ele no tatou le tele lai fai ni sola panel le to mo mia ia on me va vai te Australia o le tele fale Australia la fai sola panel le tele lai si va ngola to ia wa ia saina o no Europa pe o mena lai o lai ale ta o fai si va ngai e la ngai e le mo le I nga a be te o Twitter mai a tanga mai fina ngani ele se mita wo fo to le liquefied natural gas e wai la fa mai o la tele no mai fa la fa no fa inga te fa le o I le motu matu va bela ia se ta to vai po fela nga I le fina ngani tanga ta ye molo na ia ta se me na o ne alu no le pit ya o le o na se sulua fa po mo le si lima le to na fa lo tu la lu mo le si ya la se o le ta atono to ye mo si ta ni fo tau sa ya wa pena wa I su fit te se na si ti ai le ke si la vala to ni tau sa fa polis lua se le si ti ai ti to ma fa ti ta ile la tau sa te lola ia nei tangata ia whaongale ke si atono o tau ngai tau na pili mai fwoi po la tau vai le tau ngai whaongai o tau le a peo le tūranga na ia tau whai ti tia le whaongang o ke si te mi ta ti poko mo ia ai lo le o le ki so o le aso sa ia vai ia istangata e o ngai o I mall pe em tu pe ale pa ona o fa nga le pa o le mo le lai te mo I mo fang vai e pa pena e tau mo fi e ta pe e ti sel fale ma e lo ta fa ma ia to no I si vai nga ta wa ia masanga ile nei fo ia so ia nai se si mai fo si vai pa to fo ile fo fa ho ile lo to ave se ale health ni po le vai nga se fo malo nei no meu o paka ia ai yo vai ne te le fufanga nai sa tau vai le Health New Zealand se I longa ia paka ia market rate o tala nai fai matau lia o Wellington ala to tasi le tula e fata la le lo mita e o si taimi e ono tala I si banga e an tamu faila ia o le fane mai ia o fatasi ma rates na e tu ia de fito to te lo tangata la pe fa I to la le vainga na e lei o sa o me fa pe ta to va I na ia se feita to ele a I le ia ava pe o la ma si to nga tu ngal fa ma ia o le stem la be si to ta la te la la mta le ai Maria o le si vainga le tu punta no vo milita wa wo lo ta to au le nix ne au le tu parte mai ta e soka wa fa yo ta longa I le paka I po rola so sa e mai wa to tele no fa nga mo la kapivo I le paka le I pisia mal ta to wala ia ai mau mo I te mi ta longa mto I ne mo se paka I lu mo fa le te le ale tu langa na alva mo le fio stala sa na fa I lo to I ni se ta po le la to fa tu langa I le tato whailotu mō tato amtanga o tato Paul Kalami. Pe whailoa atu ia. O le uto e lafu mawhutanga whaifea ue whaturanga tato whailotu. Ia le whoi lai whasisila tu le awale. Ile au whailotu o tato atu no o la talata mai nei le tio. Ia mwhiona le stala mai lo swa whamu le fia waile. Ile whamu mwele mo le whaina o tato lotu whale aingal tae. Ile numero na le ofa tolu valu lima lua iwa fa tolu valu lima lua iwa fa ia na le toa lo swafa ia malo numero na vala awo tolu sesi la whangawenga ia fa la ia e na vea iso se whaife awa o la tona na mawhtanga whaife au ia mautofu ia tonu mawhtanga whaife au mai tō te ia tonu ia le hawa noa lea mal whalolo e fo fa langa I lola masino mati ia fa lo tato si le polkame al terminei a fa ia to a si na mota sauninga lo tu tai au
Malo e ni si. Tolo nei fai fe au ia o mana. Io la sua fai tutto no le disilia. Io te lola amata foi ia la wolfa no lo tu masil fo. Per tu la mana tapenanga le foi vaenga mo nganga le tu. Malo faftai atu no vaenga na leo. Tapena il poka o tala lo nei vai aso. Ia e fulfa mo faftai tele la fianga sanga o kalame. Ia fa mo e Tato kalamasani nei asfaraile ole asau ile taimi masani ya emanuia lava ngalwenga ole fai ungalwa yaso. Tai lava fafunga mai. So fácil for.
O le tapua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le lango a le New Zealand On Air. O le whawhome pe le tautua le si whonga laumua o se fulu iwa minute o te nei le tu la se fulu maratasi. Whawhia whianga mpesenga o musika sui whiwhiloi. Whenga e le tanu i ngā ruenga o le so mai se fo i tonu ainga ta poi me fo i tonu mo te ngase mo to tangata mātua. Ia le mamalu mo le pa i o le atu mai se lava nei o tātou matua tausi whawhiloi whatala whatu ni teimi le tai au msalo o inei lawe Wellingtone ia pe o stai au ese le nei o le o i le to te le tamitia o ngai o na tulanga pe o nei fo i le talo le tau ia mo i mātua nei Wellingtone New Zealand ato lava ia e pangale o Wellingtone lava pe o nei le talo le tau ma le vainga mai le po na po pa solo mai tai au ina a tawhia onga ona o le lolo wale tau le malosi o Savili o te munga ia ua le whatarina ia onga i telewa onga i tono Wellingtone ia e o lo matau atu pei whawhatu o le tau whasalau ia o lo o malosi le matangi ma Savili le taimi o le ua peo vai atu o le utau o militinu a o Savili ia ele o mwhai o na whai tia le malosi le taimi i le le tūlanga lo ia i le tau le taimi le tone ia na le whamana tūlava le taimi i nei taimi o le tai ao le whenga solo i fo i le atunuu i lunga la wala ia tautua nā le saonga le kūm salo le telefoni e tele paenga o Wellingtone ia o lo to ulu ai la au ma poloka le awala ai maise o le pāpā o vai ia i lunga ala tele vave ia tautua nā le saonga le mua e fiavili mai e report mai le whainga nai te ngai atu ai po poloka le awala po tafe fo i mai poloka i awala na vaenga o Wellingtone o e whiawhio i atu iai e whiarua iai nei teimi o le tau i ngā luenga a meise fuafua le tau i walau mai le tatu numera tolu walu lima lu o whatasi ma le ale longolongo pia li o le tatu o te tau a meise la tau o lo whioa i nei teimi po ua fia malanga po i isi vaenga Wellingtone ia ele o le tūlanga e pe ona iai ia le nisi o vaenga ia o lo iai awala ia e ono wila taimi le nei ia e mo whainga malanga ia vaele ia o lo tāpunia le taimi nei ia o nufoafi ia o lo tāpunia le taimi nei o pasi ele o whioa i uma fo i pasi ele nei taimi le tai au e lava nisi o pasi ele o whioa ia ono tūlanga ia le puipuinga la va le saunga le lunga pala ia me se taimi whainga malanga ia ai na o uma na whailo atu tufue ia upenga te whailangi ia o numero telefoni e te miri iai ia o soani ia ele tūlanga o ia ele tau le taimi luos minute te ele tūlanga tasi whatalofa ele sunga ia whawhengainga ia tapo ino na paongo no whainga manuia lava le tau ela vele manuia lava le tau fa aftai le mafta mai ia apa pe ona wa pisa ta mai te le fale wole o le aonga ia o tau ona faise me ai o wata mai pe a fai ona nai e momoe ta mai ia mana ia foi a fa pe ona momoe fa momoe pe se i feala le taimi e feala ai mana ia le feala mai ona i fa nau ia ua vela se kopai o le kopai a po o le koko alisa e po ai le aso nei mo ta mai tina wole o ia onga na ua tapunia onga le aso ia e fa moe ia e toe fo i mai le tūlanga le leio le tau le aso atai ao ia ona toe ola ia ona i whana ua onga ia o le teimi laval nei e tonu a inga whai le kōpa i matua wha te lele ulo fu le toa telo tamaiti ia e po le koko aleisa ia o le tamana ia nuila so atoa ia maua le whewha i tamaiti i fafo le malolosi savili le iane ni apa o ni vanga whapena ia maa fia i la tau tau fiofi tono le fale a meisi ata maulava vale la haiti fo ia e fiu e tau fiofi ia o tamana aleva ailelei ia e te ia lawa atula ta ele mai le timunga i fafo ia matafa wai luas fultolo minute te nele tu ras fumatasi ia fia vala mai rifa ini tato report le taimi e mangala po se vaenga o Wellington lo e luato e lo poloka po tafe ini vai ia vala tato telefoni to valulima lu fatasi ale la watu fa fia pespenga o musika le le tai au tars fulua fa fonga tato telefoni o le tula tasi ia tato fa salonga i lungo pe ta fa ilangi le si fonga la tau tua mai le sunga
Jerusalem se mal ta fisa i lalo vaya i pia fa o fa fia o pese mania lava ni ta au ai vivia ya mai le manisi masao le onga le sa inai vai lo palauri a wo fia wo vai atu o le o te tala inai le vai nga sa ye le kolisi o malisi ni masao ya sola o le o te tala ya a wale o te kolisi la le wai onga a o ta iuluai tamai ta isa tamai ta tau posa o le tu ainga o le a so ba tu pole le tu ainga le wato te tala ina le onga le o le tu ainga o le tu ainga ni tas o le tu ainga sale sio tau posa le tu ainga sale sio ia le ala wale o to e le tala ina la fa pe o to e tala polisi alea ua to e tala alea ua fa ile o fa ingoina o le Don Pasco Primary School o le winga o le onga tulanga lua ia ina mele se kolisi o le masao ia so la le fia onga vai lopa lauli le motele sala fai ia o mane o ta fia o te toi vai atu o to e tala ia le onga ia to fa ma ile malai ia ma on ma vale sa ia kolisi o le masao ale la uma na yo le ua mo ia wele o te fai le kolisi ale o sui le primary school fai ngoina Don Pasco Primary School ia o lo fa ululu le tu ainga tama te sa ole i tu ainga ole sa le sio ia mane ia tele ia fta le mo le ngata no o lata ne ia vai loa vai tu muli fa ala sa tu paitea ia wanga isa lolonga ia male watu ana o isili mga uta vai papa ma tai mai ia ma ol fai tu mato
Ani ia te lele vai tu le o te tala ia whale a onga nei. Ia e wha wina fo i le au nanga. Ia mo le tautua i le vai ngasa i el kolisi o mani si una sao i tau sanga o mai. Ia i le sa wa onga. I le sa paua ma le tamalo. To e wa afatan le tu la se fu tasi. Ia ai pa pera to e malanga i Sāmoa. Ia na to e si mai sila tu sa onga kolisi le. Ia i lo pa lau li tau sanga umu vai. Ia nau to e tala ele o to e malisi la uma sao. O Don Pasco Primary School. Lona winga tu langa lua. Ia ma lea fo i wa fo i nei whana witi. Ia o lo wa o ngai. Afat futasi. Si fongola mo Wellington fa fia fianga pe sanga se filai. Pe fai mali ele nei tai au. Lolo wa tau ti munga ma lo si fo i savili. Ia tu tu na te opa uani sila au. Ma va ai ta tu ta vale fo i ta vale masani ona paka i no pale. Ia va ai le te wa tu paka ta vale lalo sila au. Ia ona a fai nai le i te uanga wa nei sila au. Ia ona fai nai le o lo sapo lo ta vale. Ia le te paka hai. Ah. Tau sunga Eri Robert ma lola mai eri mla foi ngaluenga fa fetai tele la vale ma mai manu foi ngaluenga de nei tai au Hello.
Whailo mai la facility nei uma whalavelave te tupu whaafosei. Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulurua nga i le tasi la woli i le aso mafua aso se fulu ma le ono o Februari. Ona o le atulanga o le awa ai ai le whatuai o le taliantu o sui o le ofisa i le wala aue o mai o le whautuanga mo le tōtele i a tete o na whaatino i vaenga e ono tulai mai ai ni mu tau tuana ngā sesenga o mea tau mafa ia aua le tula fua ia mana tua a whai tulai mai se mu ia vave alu ese mai whare ma vili le tasi a siesiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni whaamtalanga e tusai ma nei fuafuanga.
Jump to the left.
Ina o te whaminu tana tā leo le sifurua te pēta mawhitanga le te aso o mara uno whawhale whataro whatu malo le kuka malo fwoi mo le vaingo nei whanau ina ua le o ia onga le aso masi tātou Wellington e tele a onga le o tau fia le teimine nei whatu ato ea e tai au ona o tulanga lolo wal tamu tāna le la se ia pa ia le teime e ula wena pa atu le pa atu whawhatu o le tātou ofisa whasala lau pe fwoi mai o lea ua tau te amai ti munga ia ai le o mama ai le angi o matani malorosi masavili o lo malorosi pe savili temi nei ia le fafuatu le tato ofisa fasala lau maluia tau mafta o le uli la tars funua matu lo le tato pese le mai aloa ona fafonga le tato telefon matala mai Sāmoa ia musika o le uli le funua tatasi le tato fasala lau mai Sāmoa le sunga ia tase salem te famite tars funua
talo falava I le vainga o telefon. Wa faino mai le tama ta imi staff malanga inga ni sila ya Erica Stanford. Tu sama tolu tesi tolu viva biliona tala. Ia se panga tupe o le amau le malo ni sila. Mai le visa le e wha ingoina o le visa auro po le golden visa e talu na amata wha yoi. O le lipoti o pitola ta mai le minsta e tusa o le visa auro le nei o lo iai le wha anunga o le whainga malo so wha tasi e wha to sina mai iai tangata mai whafo e university a tutupe I to tonu o New Zealand. O la tupe o pito maua lalo e mawhai o na tania ai se talo sanga mo le visa le nei e 5 miliona tala. Ua whaingo ina le Immigration New Zealand ia le visa o le Active Investor Plus sa amata whaonga ina mai le masino aperila o le tausanga na tenei. Mai o le ua whaia ia in swinga I le amtanga o le masina le nei ina e whaingo fie o na talia I talo sanga lato o lo fie maua. O le swinga e au fia I la vese leo le mana o mai ai se vai taimi e no fai le tonu o New Zealand ia le tangata o lo talo sana ma e le tawhoi ona I loa ona tautara ma mala malama lei I le ngangana Peritania. O la whainga fwoi sa e mumua mo bia ona university te fia maua le visa sa se furuma le 5 miliona tala. O le la ua wha unei I le na o le 5 miliona tala. O le whaala mai le tamata e mista langa inga e 5 se lau fitus futolu la whae o ni talo sanga ua tau 5 ina nei le Immigration New Zealand mo le nei visa o sa whainga le e tu sa mo le tolu te si tolu viva pita o loa ai e o mai lai te teminei o le ua maua le malo ia le a whainga e tasi ti o 5 biliona tala mai I le vanga tupe pei ona ta ua I le tapo ia visa. O le tunanga wha le tonu ma winga lo o le tau ua se ai ia tangata mai o lato ainga I le tu ma mana wetu wha pea vainga tu mta whanga I le tu ma o le Tara District ona ua ramatia I tawhinga malo si mai timunga I le sa wha pea ai ma le po e o mai lama I le teimi nei. Teimi nei la o le ua iai le tu malo atoa o le mana wetu a e wha pea ai ma whanganui I lalo pule no teimi o whaave whaafusei po le state of emergency ona o timunga ma whapata whenga a ma lolonga a whenga iai vaenga pito I lalo le motu matua New Zealand ma winga lolo a ma le whale tonu o le tau. E whaite wafe ia whale o ainga o motu si ai le eldite I lea vaenga o le tunu I le teimi nei. Ua lata I le lua se launa whainga o ni whala au mo se soani maua e lo fisa o mu ma whala me lave whaafusei I le pito I lalo le motu I matu ona o whale ua le lea tau o lunga o waia e le tise ua motusi a tu la au ua pa u ma le tele o wha malama whale ua nuti motai I matangi malolosi. E lima I tu malo ia ua I lalo nei o pulenga o teimi o whala me lave whaafusei e awhi ai le mana wetu o Rangiti Kei, Tararua, Waipa, Papea Male Otohanga District. O ia pale tono nei o le tau, o tasi le tangata ua maliwa I le whaiunga le vai aso, ina ua ta whea lana ta vale, a o ta ua whaia sopo ia le isi tu vai I le mamawha ta whenga. O la pati ai tangata uma I le vaenga o le tino o, ina ia whai te I le saunga le mui lunga o wala. O pape whai o nā whaina ai, ia malanga whaatuna ina walele I malai wale le tele I Wellingtone, o le wauri o le sa nafi le ana whai ele whai unga, e tā whia o mai malanga whaatuna ina, I le anga I mai male o e se atu ma Wellingtone, ona o inga loa, male whaale tonu o le tau, e whaapea whai I malanga a whaalano I le wāo motu o tue lua o le tino o na tau. Uma I le vai nuu o le Cook Strait. O lo whautua ina ia tangata malanga, ina ia whesota ai mua company va'alele whapea ma company va'a mo le tūlanga I le tau na iai ala tau whainga malanga a o le ia ngai mai iai.
Ua whama vai mai lona tu whinga, te whono o le pulenga o le sua vai a Wellington o Nick Leggett, o na o le whalawelawe na tupu na masua i le sami le sua vai le anga mai le no whanga e whama mai i e tūlanga i le point, le mamao mai le malai vale le Wellington whaali mai e Leggett, ngā uma le whaale tono o masini i le no whanga utule nei e whama mai na i le sua vai le anga i le more point, o se whaafita au i mātu i a tele, wa whai na i le siu manga, ma ua lamatia ai le soi fua marolo ina o te tauma, ai maise o nuu e tūla la tātu i le me o iai le nei no whanga i le tala whata i saute o Wellington e tanu na tūle mai le whaale tonu i le amtanga o le masina le nei, e tūsa ma le fitu se 4 miliona lita o le tua vai leanga, na masua i le sami ma le vai nuu o le Cook Strait i le aso e tasi, whaelo mai e ua le pule nuu o Wellington ia Andrew Little, o le nei whaale lawe o se a whaina matutia ua wha leanga i nai le sio manga, o uma whaina whaelo mai e le pulenga o le sua vai a Wellington le Wellington Water, atonu o le a umi se taimi e tauma whaia e whaale leia i o masini ia na whaale tonu, ma o le umi voile na o le taimi e whasai nai o na toi tae ele te whaamota i e ritata i le sami manangata i whane i le vahenga o le lau mua. Sa whaali mai e te te whono o whaama vai nei i a Nick Leggett o le te ingo te whaalapu tonga tele e iai o na matapa i oi e au fiai ma le te tau leo na whaase e tuangalu ai tu ule awa noa i le pulenga o le sua vai e toe whaale le iai le whaale tonu uali li mai ma toe whaatupa uina le tari tonu ina e tangata o lea whaalapu o tonga tawa ua a le lau mua. O le awhia sua ngā roa ia le malo i maafuanga o le nei whaale tonu ma ua whaali e Leggett o le a ia langorango ina malo suenga o le tausanga i wafe tolu mata vea li i mata i te i whono o Wellington Water mai o le so i alo na aso muli i la luenga o le iane i whono i a Bill Bayfield e a mata i te i whono le tu au i le nei. Ua ia lau whai ngā luenga, ale mata ngā luenga pui po elections, ina ia whaite le whao ngā ina mai whaafoinga le artificial intelligence. Ina o tinoa, e iai nisi sa ngā ina le whainga e tūsi a ia tuli poti a o le ngā luenga. O le whao punga loa ia mai le mata ngā luenga le malo e whapea. O se mata upu e a whiai le whao o le teknolosi o ta puonga o ngā tele mai o na whailoa i le au whainga runga e le ia mai o se tūlanga le tāla whangai pe a whai e whaonga ina se isi i whainga nei wha teknolosi e ese mai i tūlanga i o pāsi aloa i ngā runga mo ana ngā luenga whai ta poti le wale whaasera laua New Zealand e ai nisi o lau whainga luenga le corrections sao la tu whaonga ina le AI e tu la tu lipo o le ngā luenga e mai stuisi ni o le mtanga luenga le nei e pala vaenga o le AI o lo whaatanga o na whaonga i le au whainga luenga o le vaenga le whainga Microsoft Copilot ai o isi vaenga uma o lea teknolosi o lo whaka i computers o le corrections e whaasana whaonga ina i ana whai. E mana o le pātia le alosia pui mo te ngata whainga luenga mai whāwho i lalo o le whainga inga tau whaatau inga mo i tia a o le i tu atu i ai latu langa ia o mana o fwoi le lei ina ia manu pui i le whainga inga le tu langa tau le leia o mea tau a onga a nisila ina ia mauti ai o uma e malai i lalo o lea whainga inga mo i tia e le tau o na ulu whale mai ini pol kalame whale o ngā loa ia o loo ngā loa New Zealand. O leo atu ia se tusi a ia o i le tai lei i le pāti ngā mālo. Ili aia inga matuutunga o loo mana o i le lei ba e tau o nā pia i le whenga inga ia a o i nā
fiai la tu la ina ia pasi alme mo fa ona fa ina sa fa ali mai le ta le leba ya Chris Hipkins o le vala wino le pa le mia ya afia I tala noanga o le fe ngai mai le amtanga o le manuia e te na I mai e fe langolongo mai o vaenga fa o fai o malo I mata o puta ua fa pe nei e tolu di vaenga de tele ma ina ia fa tino le ma I ngale nei ya I fa manino mai le fa malo o se nga tupe e o ile tolus full tolu iona ta o foi business I te tolu I tia isi se fu mato o se fai ai le malo tia ona fa muta ma le ava no pu fa pele ki a to ma le hani sia I te tolu ki I tia pe a ma fai ona usia fa li foi e laiva e te li tonu malanga ngoina e la I langa o fa te na so lo ai ai o I tu ai nga e le ta fa I si la mo e pe no si la fia ta pa le fa nga ma lo le langolongo sua laiva e mo fa le fe nga le dei ma le ma tia ona le langolongo o was na yo Winston Peters malana party o le New Zealand first ya ma tu o le fe nga le nei umo sa walo ia palmia o le o yo e ma lua I se fe ta tala tau fe fa tau inga e sia tu no le a miliona la fa tu lisi mai fa fo malana New Zealand e to I te ngata mai au se takia fa alia le ofisa wina foi maloni sila o se taimi mua lea o te ai lea whainga le taimi sa tapu oi ona ko punu malima o le tausanga lea sa whai wina ya te sema lua o lua lima na o I le tolu te lima tasi milio lea whainga o ti mai whafo na unu no New Zealand ai o se si tanga le tu sa maleono pasene pe afa tu sa ile tu sanga I ona tua mai o le ya o si le tua I tolu male afa miliona la afa ingo ni tulisi e malanga mai se tu sanga talu mai tu sanga le na uma ya mati wa se fu sa o ile pisa fa wi foi no ma o sa pito to tele ya tu mai I New Zealand sa si tia il se fulu pasene la fa ingo ngata mai mo mai Australia na malanga mai fa tu sa ile tu sa pito tu ya United States America mo sa ila fa ingo tu li si sa mai ai ile tu sa nga o mo vai Australia la o eta miliona la fa o ta langa mai America e tolu se lau valus fulima afe masai e lua se lau le lua afe ta o fo e o da fao sa fuli o la tanga te fao no mai I New Zealand lua fa sa I lua o fa o to ile mo tanga mai e a chasi o la to o New Zealand le o kilani o le fai o tu le u fale mai ai te ngata ta fao mai moa mai fao I le tonu isia I le masi o te sema e lua tau sa apu le ua fuafua le malo e faa mamalu I le whangota ina le o ia o ta mai ia I le tei le ele ai le tai I matu o kilani sa e au ia ile le fanga parao peninsula anga ia tu fanga lo le kawa ube fa pe ai male o ai ma fu ona se ma lo sa ona le tele o fai jo mai tanga ta ia la ia va enga no ile to vista mai fa fo ia tu ma o anga
ia ia mai te papa ia ngai i tei mi pe ai le tai min star fa nga fa ia St. Joe's o le to te o tanga la to fa ina mo fa ai te ia vai me fa le ita ai e mo tu ato te le fo isi le po pole na tu mo ma fa il fono ai mo se io fingo ta mo le sami tu o ma si no ma ti sta fa mo nu ina ai le nei sa mai o la sia le pango a pole race ti mo li usanga te le nu o ma hia le mo ma mo i le fa o le vai mai Yesu es enga le ma li o le tanga o mai te le na mo es tasi ti li o na te le ma fanga o le tu so le tu la tasi o nai e Pacifica o na o le stene o le malo o David Adi e sui le ngoro na tunu mai o whaawhia nei ilo na pāle mene se lafo i te waile whaawai malo ina ia awala ai le swinga o le ngoa whau o lo mana pele stene sui ai le ngoa o na ulu o lo i nei o na o ero ta ua ele li pele stene ewi ina ua lau i loa ia le ngoa o na uru i le laurangi talu na maua lo malo tuto tasi ai o swinga o lo mana o ia nalo ia le tupuanga a to foi malengana matu manganu a te ngata o Nauru i ta longa na amata el fai unga vai so le tamu sanga le kapi supa ale Pacifica ta longa mo le polas de tala malaya i le Highlanders a Otago Malaysia Mpini mal te sanga o vai le au malo si le Crusaders ai pe on si la ioli unga o le ta longa ma no ai le Highlanders i ai lua furu lima i le furu tolu ina ua ova le latou sala ai na i le pau ina ai minute fa ai ua le ta longa i o le ta longa i lau toka i Fiji le moana Pacifica ma le Fijian Drua sa mata ina ai le malo le moana Pacifica i le furu ono e tolu kapteni alo Sāmoa ia kolfailangi na mauai i lea ta longa. O le whai unga vai asa nei, le ta misanga e lua o le kopi supa, o le atali malawai le Hurricanes i le aule le moana Pacifica i le malai i Wellington. O isi ta longa o aua New Zealand le whai unga vai asa na malo le Chiefs i le aule Blues se fulmole iwa ai o le Hurricanes tone le ita alo sai. I le tausanga o le ipo le lalolangi kiti whaalawā o malo le vaenga ta i luas fulu ova whaia ina le aua New Zealand le Black Caps ia taute i lona tolu ala tu ta'alonga i le pulu o tau wai initia i le tae ao le sa se lau fitu lima ai o New Zealand na maua i la tau na tuli ai a Afrika i saute mai na maua ai se lau walu ai to ai tolu la fa yo le pe ai to se fulu walu i polo na toe o le fa ina mo ai le le Black alo na ta amiru sanga o le isi la tu ta longa so ai o le ata alo ai ma le aua kana i le aso du o le vai aso nei fa unga leo telefo Fia lava te whata tua tūne nei fwoi whao pongo telefon mai Sāmoa mo le amatanga o le nei vai yaso. E tumu atu tātou telefon. O tui nātu le kāpena ta i le komiti whaufutu o te tongi e tangata whaingaruenga le malo. E amata whata no lol tāpena atu mo se whautuanga e le si tanga leo te tongi e launga te sia i tangata whaingaruenga uma le malo. E lima i leono maasina o loo whaanta oto e le nei ngāluenga tele, ma le wha moe moe maua lunga, i a ngata tui mai
tongi lau whinga ruenga le malo, ma isi tūlanga i te tusa o mai. O le tasi le nei o na tau awe le paeng wha upo whail wha atua tui le tua Sāmoa o tasi, na wha alau iloa ina le teki ngā pālota tele i kuso o le lua whilus whimalima. O le si tia leo tutongi amata maa o lalo mo atu nu atoa, a ia le lalo i fo mane ono ta la. Sau no le whiunga i le li pāpia le sunga le au maa tōpulante vau Fosi Schmidt. O le whaatau le leile opo, a toai malau whai business to mo tipo private sector, a maa o ila tau nei, o loa fua ono whaatua tuai si tanga o te tongi amata mo le malo, ona o le tō au nanga. Ro yeil wha moe o le atalia se whautuanga mai i le komiti, e se whautuanga whaiu e tu i natu e le kāpeneta, a wā se whuanga mō swinga o te tongi si tia, mō whinga ruenga o malo i se temila ta mai. Wa toi te liu mai manuia i whanua le whaatama mali inga le tama i taitau salau lea tenu, whea ngai mali i so ti mapu, a toi ma le tau salo Sāmoa le lua whilus whamalilima, sa ia umia fo i pana le tau salo le Pasifika. Le tamai tai a le Tara Allen Jeremia, mai ui e le i whaamnia ina le tau mwhinga le tamai tai a whea ngai mali. A e Sāmoa moli lo na nganga whaaftai tele ta po inga le atenu, e tau lātu e nanga le si fongo le lau mua, i le malai pa le whaavau maloi whaleolo, ina utanu ule bon po. Kalau level sekarang lemah ya, apa cepat yang memandu saya satu orang mobil pasti cepat sekali saya ya level jauh lebih kuat ya malang apa ini awal awal fiti awal saya ini masih jalan Pasifika ya dia na saunol pun so ya wina le janglau apa oleh apa membuat ya oleh saya awal kalau bilang saya kalau itu ya awak macam ya awak macam sini punya oleh cuma itu Sāmoa ya oleh itu salah I really hope that I've been able to embody what being Samoan cuma itu is, and I really hope that I made Sāmoa proud. We did our best, that was our best, and of course we have Onomia Productions team here who on my journey or like Fanga yo yung macam buat asas sosok wala pa mo na fai na bai le menga ya wala pa anga mo Sāmoa malapa sai mo sa ina pa sai mo sa sanga mo sa ola wala upala mo le silit sa ina ile sa pa ya ole abo sa no mo le pa no sa pala bela pa ko le nai ina la pa ile e wala sa sa ngai Wa mai ale tau whakatau sala, ai wa manua ene whaitonga mai le sala Solomona. O la tau silingi ai, pe ai sea ua to li mai whaamasino o tu o le tawanga. O le tali tununga e na o le to lima whaamasino, a o le tau whakatau sala whakatau teia pe tali malo ai fiti. O to ono, o to lima whaamasino, a to ai ma le whaamasino au tu. O Solomona ili a waisola o sui le tauwanga, a o le tasi fo ili ni tauwanga tau sana le Pasifika, o lawe sa iei le telo whaam talanga i o peng te wha ilangi, e manatu le to telo i lantou, le sao e leo le lei fo i o le whaatau teie whaam sino le whai unga o le tauwanga. Peitai, sa mai tau ina lava le maa o lunga tau whainga le tau salo le atanu, o whaapale ina nei le tamai tau sala fiti le pana le tau sala le Pasifika, tu langa lua i el tamai tau sala mai Papua New Guinea, tu langa tolu le tau sala mai Sāmoa, so o atu ye le tau sala mai Tonga, ma le tau sala mai le atu Kuki. Pe on se le fia o le se fulu e nei o tau sala wai, le fatu atu e tari malo e le atu o fiti, i se tau vanga tau sala le Pasifika. Peita i lo tulanga mo pea Sāmoa i le to telo ana tau sala malo, ai o lo whaama wina foi le matatea o le so tau sanga i tolu, o pane pea lava le tau sala mai Sāmoa. Watu i nātu la pata inga manimatanga luenga o le soi whanolo ina i le mamaru o mātua, i
ia whae te le awinatu le walo ma whanau iso o se whare mai le atunu. O le pepesi o le wha mai o le FIFA pona iwi, ma o leo o wha mau ni mai le sui o Officer Sealer so i fōmano loina, tanga Lord Robert Johnson, o lo o wha o popo pere fwoi numero i lantou tangata a fia, e mese lava i alo ma whanau. Rila mai ia January 2 o lima mai foi nei le so ile weekend ila so mo February e sfulu no afe faselau palu so ne wa ila cho fa mawina I fa mo o le tanga na fa pea ona afia ile fiba o pona ivi mai mo tua fautu nai e le soi fōmano loina le atunu atoa. Ia tautua na ia mana ia fautuanga o puipuinga. Ma whaai titia le whaatasia tui no whanga tumtumu. Ma ia manu puipui alo ma whanau. O tana fawia, manuia tele ne yaso jo tātou tino. Whatsoi fuia. Musika o mano longa ma tau ma fitanga o leo au si fofo
mai le ya misi luki so to lua se full leo le tu la tasi fa fianga o pespesenga musika so ifiloi e ala le tautu le fonga lo mo Wellington ilunga o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pele mai wanga tato o te o fa nga mai lunga o le Facebook ma le tato YouTube le taimi o le awa uli ile so fuole nei o le aso se full mo le ono le masi February lua se full mo le ono na tu onisi o te nu o le sapati le nei o Hawaii ma Amerika Samoa to pa o futa mai le taimi ya ma lo lava le on sai ya I sauni ngalo manatu na ua mai ale tele to na ya o to na ya tu nu o le sapati le nei ma to ni sila ma lo mai le to tele ila to lo nga lue wa ia nei taringa suo ni taimi nei fa malo stino nei taringa suo tai ile tu la tasi ile lolo wa ma le malo se savili nei Wellington nei taimi ya ua tapunia ma onga ale tele ya onga tono le laumone wa no ai ngai taimi fa pene o le toe fa vevela o le to na ia na toe ya atari le suo le taimi fa lo na nei ye pi o te pi wa le sta sami ya fa pe o nai ele le taimi nei ma tu fa vevela ia vevela le ya ona tari le suo mai se ona mo ti le taimi malo lo ne temia avane fa ngai na fa na ul tam tang pe ava pe ole la to ko ina sa fa yana ya e fa na fi o na to nai o na ne to fa vela te pune tilen ai u wai la u vai ngale wa sa fa pe usu nei tamai tila o ngare nei aso male ni tai ia ai mo tai ai lo e il fas masima len to na ya pita yane ya wala fa nga le tala ni Wellington fa mai nei ya wala foto ya onga emaili ele o ni a onga nei aso ya fa mai lo male vaenga la vo i ole au ku kala tolum ku kana leila faz ko le chamo la itia ya en na ele faz foi masimo to los fulima ona ta Sāmoa to tua mai le sunga ya ta se ilungo tato penga te failangi ya ai mo o le tato frequency ta e mai ele tu la tasi ile o ni nei le fa forma fo le tato tino nei Wellington ya manisio vai ngo Wellington lo ma o to fa sa launga in le taimi o lo malo rosi pe sa vili le taimi va e tutu ititia nga ui mai la au pe luma to tato fisa o la nga mai sila ya lo fa tali pe vai nga le ale polilo si di council le la ya ale la ta ne la valetas ele ita unu mai lava se si ya wa ya na la au mo sa nga le mu tato te u mi au ya ainda le tato i ya wala nga na fele le mai la au ya malo si sa vili ai ngawi mai la au ya le alfa ya alo fa pe ai to po to lo ta si fonga la mo tone nga musika so filoi ofisiva Sāmoa tau fi fa Sofia
Sika, malo longa, matau mo fitau o leo uli, sika fonga o leo lua.
Ya Sāmoa e mai ale taimi fa tu nang ngol tatu nang ngol tatu on tesi mal tasi fa o te per mai sunga tasi salem sem wa tatu tu o no penga te fa ya fa te la tapu inga ni ya so civility munga ya male malosio matang ya il tatu maftang ni ya so Wellington fa te talo le wei ni il tatu nang ni ya so fa me tele la vale tu tatu no ya tu na per sa ngale mo ya sina fa nau ato lo FEB ya fa mo per tatu sa ngale mo ya i taimi fi malanga ya tatu tu fa tatu masani fa malu fo ya wa sala fo i se mata tu ma le soe ya fa mangalo so ma fa le tu mo ya lava fo fa tu le ya so mo ni fo tu ma fa persunga ta se sa sa mo ya fo ya tu tatu no ma le si fonga la mo Wellington fa so fo ya